pićima, od mora sve do šuma. Braća Kret putuju gdje još nismo bili mi. Sa životinjama druže se, evo ih sad su tu. Spasiti par živih bića uz moći životinja. Uz braću Kret u divljinu, uz braću Kret u divljinu. Braću Kret u divljinu, uz braću Kret u divljinu. Gepard brzi, gušterov spust, sokol u ledu i lavovska čeljust. Uz braću Kret u divljinu, uz braću Kret u divljinu. Braću Kret u divljinu, uz braću Kret u divljinu. Uz braću Kret. Gomila grabljivica. O da, ovo mi je trebalo. Dan za organiziranje sve opreme za pustolovine. Kajaci su ulašteni, užad za penjanje složena, vreće za spavanje oprane i obješene da se suše. Znam na što misliš, Chris. Ovo mi je najproduktivniji dan ikad. Već sam uspio malo drijemati, malo spavati. Čak mi je ostalo vremena za malo ubiti oko. Obožavam ptice, sve vrste ptica. Danas ću uzeti odmor od izuma i malo promatrati ptice. Ovakav sunčan dan je pravo vrijeme za sređivanje tortuginih solarnih panela. A što ću ja danas raditi? Ganjac? Sokol? Orao? Sup? Ne možeš vidjeti razliku. To si sad izmislio, jel da? A ne, pogledaj. Možeš prepoznati ptice grabljivice po njihovim sjenama na nebu. Škanjac ima široka krila i visoko leti. Orlovi su slični, ali puno veći. Sokol ima duga, tanka krila kao bumerange i dug, tanak rep. A supova krila su trokutasta i tresu se dok lete. Kako da ne? To ću ti povjerovati tek... Jel to kupljeni grabljivica? Pa, trče neprestano u krug i imaju perje. Čujte, sad bih baš mogla testirati prijenosni ventilator. Je li već jutro? Da! I vrijeme je da svi skupa krenemo okupiti ptice roda Raptatores. Dinosaure? Što? Idemo tražiti velociraptore? Tek sam počela raditi vremenski stroj. Poješće nas! Ne mogu nas još vratiti u vrijeme dinosaura. Nisam uopće sigurna da moraš... Gle! Grabljivica! O, da Jimmy nije pobjegao, objasnili bi mu kako Raptatores ne znači dinosauri. Da, to je ime za ptice grabljivice. A onda bismo mu rekli da ova ptica ovdje... Izgleda kao dinosaur s perjem. Da, i zove se Sekretar! poznat i kao orao pješak. Da, zovimo ga radije pješak. Da, i meni se pješak više sviđa. Kao sve ptice, on je direktni potomak dinosaura. Ali kako znate da spada u grupu Raptatores ili grabljivice? Jer sve grabljivice imaju ove osobine. Svinute, oštre kljunove. Oči na prednjoj strani glave, oba gledaju naprijed. Snažne, moćne noge s dugim noktima koje se zovu kandže. Sve im to pomaže kod lova. A upravo to ovaj pješak sada radi. O, samo ja, Grga, šef od kreativnosti, sam mogao izmisliti recept grabljivice za gurmane. Vi lešinari, i vas ću uloviti! Okusit ću sve grabljivice na svijetu i saznati koja od vas je fina da prste poližeš. A možda ćeš to biti ti.
Wow, stvarno izgleda kao dinosaur. Da, neki dinosauri su imali perje. Da, kad gledaš grabljivice, u stvari gledaš direktne potomke dinosaura lovaca. Našla je nešto. Da, nevolju imenom Crna mamba. Takvu vrstu iznenadnog napada ne želiš doživjeti za ručkom. Osim, naravno, ako si orao pješak. Mamba ne može ugristi njegove tanke noge. Osim toga, prekrivene su ljuskicama koji ih štite od ugriza. A tu su i kandže na stopalima. Kojima orao pješak može zgromiti zmiju. Da, grom. To je Gromova specijalnost. Grom je sjajan lovac na zmije. Wow, ovo je bilo skroz prahistorijski. Grabljivice su guba. Može, ja idem u okupljanje grabljivica. I ja, iako se čine kao živi dinosauri, prekul su da bi ih se bojao. A sigurno imaju i svakakve odlične moći. Super, jednu smo grabljivicu našli, ostaje samo 320. Toliko vrsta ptica grabljivica ima na svijetu. 320. A pogledajte ovo. Orao pješak nas je doveo k nekim drugima. Melierax canorus. Sivi sokol. Afrička buljina. Bijeloglavi sup. I repati orao. Provjerimo jesu li sve grabljivice. Svijeni kljunovi? Tu. Oči na prednjoj strani glave za lov? Tu. Kandže? Tu. Pa, kad se grabljivice same okupe za brzinsko piće na pojilu, onda je skupljanje istih mačji kašalj. Meni je buljina najbolja. Mene bi orao mogao pojesti. Meni su sokoli najdraži. Što? Ha? To je Grga. Kakav potez. Naprijed, Grome, ajde, bježi odavde. Juhu, imam te. O, ali ulovio je ostale. Pitali ste koju grabljivicu pripremati za večeru? Kada ih sve okusim, javit ću vam. Grga! Što on sad namjerava? Nisam siguran, ali kladio bih se da misli baciti grabljivice na roštilj. Ekipo, spremite tortugu za poljetanje. Idemo, Chris. Mi ćemo pratiti Grgu. Grabljivica s bademima. Varivo od lešinara. Orao s gorgonzolom. Punjena sova. I polpete od sokola. Pa klize po jeziku. Zašto se toga nisam prije sjetio? Obožavam pileća krilca. Kako bi tek onda bila fina krilca grabljivica. To ne zvuči dobro. Pogledajmo izbliza što on to radi. Volim bradavičaste svinje. Da, ali ne njihov dah. Dobro, mislim da je otišao. Idemo. Zrak je čist. Skoči. Dobro, shvatili smo poantu. Ajmo, Buraz, moramo vratiti ovo skupljanje grabljivica na pravi put. Ove su grabljivice već okupljene. Da, a naše okupljanje grabljivica se pretvorilo u spašavanje i vraćanje. U prirodno okruženje i život u slobodi. Grga, vratio se. Sakri se! Koja je ptičica najbolja poslastica? O ne, sve gledaju u nas. Odaće da smo tu. Ne gledajte nas. Gledajte tamo, gledajte tamo. Koja od vas živina pernatih ima par krilca za roštilj slasnih? Grom. Dobro, smislimo plan. Hej,
Što vi svi gledate? Aktiviraj moći sokola! Bog, Grga, što se finoga kuha? Opa, vidi ti to! Zelena salata sad ima i krila! Da, sad mogu A poletjeti. ja te mogu popržiti! Ne, mislim baš poletjeti. Popržiti! Poletjeti! Popržiti! Mogu poletjeti van s tvojim priborom! Tako da danas nećeš ništa pržiti. Vrati se ovamo s tim! Sve ide u skladu s planom. Dok Chris odvraća Grgi pažnju, Donesi natrag moj pribor! ja ću vas vratiti kući. Problem je samo što dolazite s različitih strana svijeta. Dobro, idemo. Počinjemo operaciju Gomila Grabljivica. Grabljivac zove ekipu Kretovih. Ovdje Grabljivac. Ekipo, javite se. Grabljivac? Tko je Grabljivac? Ja sam Martin. Uzmi zavarivačke rukavice, koki i one za kuhanje i za hokej. Bilo što čime možeš zaštititi ruke i dlanove od oštrih kandži. Jeste li znali da su kandže orla harpije dugačke kao i medvjedove? I kad ih stisne, mogu ti probiti ruku. Zgrabite rukavice i dolazite ovamo. Moramo okupiti ove grabljivice i izvući ih odavde čim prije. Na putu smo. Vrati se ovamo s mojim priborom! Ovo ide ko po loju. Hej, Grga, letenje je super. Trebao bi probati. Možda i hoću! Letjelica! Dođi, zelena ptico! Ne bi smio podcjenjivati Grgu i njegove sposobnosti. Ali ne smijem ni zaboraviti da imam moći sivog sokola. Gađa me tijestom. Probaj ovo! Probao sam već, nije mi fino. I ovo! I ovo! Manevri izbjegavanja. I prilog! Ponor! U redu, Grome. Bježi sa tim dugim nogama odavde. Chris će zadržati Grgu koliko god bude mogao, ali mi moramo biti brzi. Zato ćemo sve ove grabljivice izvući odavde. Dobro, Aviva, ti uzmi sokole. Ali koji su sokoli? Sve grabljivice imaju slične karakteristike. Imaš pravo, ali različite grupe grabljivica, škanci, sokoli, orlovi, sove i supovi, su ipak sve drugačije. Sokoli imaju duga, tanka krila i crne vrećice pod očima. Idem. Koki, možeš li ti uzeti škance? Mogla bih, kad bih znala kako izgledaju. Kao ona. Kraća, šira krila i repovi nalik na lepeze. A, Jimmy, možeš li se pobrinuti za sove? Mogu. To bi bile one koje kriknu prije nego što mi zabiju kandže u lice, zar ne? Pa neke od njih, ali sve imaju okrugla lica i najveće oči. A ja ću uzeti orlove, najveće i najmoćnije ptice grabljivice. Naprijed, ekipo Kretovih! Sokol? Škanjac? Sova! Orao! Haha, to je prava gomila grabljivica. Imamo orlove, Škanjce? Sokole? Sove! To su 4, ali zar nisi rekao da postoji 5 osnovnih grupa? supovi! Zaboravili smo supove. Ajmo, društvo, zgrabite svaki po supa. Odi, ptičica! Nadam se da će Chris i moći sokola zadržati Grgu još neko vrijeme. Dolazi ovamo! Odi me ulovi, Grga! Da, evo ovdje! Supovi spašeni, odletimo odavde! A što s Chrisom? Biće on dobro. Ima moći sivog sokola. Evo ti! Izvoliš! Ako krenem u veliki ponor, super brzi let sokola, pobjeći ću kuglama tijesta! Juhu!
Dobar tek! U pomoć! Pogođen sam! Padam! Krisu treba pomoć! U redu, moramo mu pomoći, ali ne možemo se pojaviti u Grgenoj blizini s autom punim grabljivica. Prvo ćemo pustiti sve afričke ptice. Repati orlovi, krenite! Doviđenja, afričke sove! Škanjci, budite slobodni! Vidimo se, supavi! Leti kući, sokole! Čekaj malo, Aviva, moram prvo posuditi malo brzine od ovog sokola. Aktiviraj moći sokola! Da se mogu vratiti i spasiti brata. Zvuči dobro. Mi ćemo vratiti ostale grabljivice na Tortugu, žive i zdrave. Ok, Chris, spremi se za spašavanje! Dakle, ptičice, više nisi tako brz, jel da? Samo si imao sreće, Grga. Da ti ja kažem što ja znam o pticama. Ne mogu letjeti ako im išta ne valja s perjem. A to blato ti ne valja. Treba će ti 100 godina da opereš to stvoro odijelo. A dotad ću ja već iznenaditi tvog plavog brata i ostatak bijedne ekipe i vratiti natrag svoje grabljivice. Aha! Ne mogu ni naći stvoropod da ih upozorim. U redu, stari, hvala na pratnji, ali bolje ti je da sad odeš daleko odavde. Jer, poznavajući Grgu, vjerojatno se skriva iza jednog od onih oblaka. A sad će mi dobro doći Joko Sokolovo, jer grabljivice imaju sjajan vid. Uključi Sokolov vid! Buraz, jel sad pravi tren za blatnu kupku? O ne, zapeo je! Sada više izgleda kao zaspala kokoš. Dobro, Sokol ima 450 pera. Ako svako budem prao sat vremena, bit ću tu do sljedećeg utorka. Dobra maca. Moram stići k njemu, i to brzo! Uh-oh. Zaletavanje s neba bi moglo biti najbolja moć koju grabljivice imaju, ali beskorisna je ako ne zgrabiš plijen kandžava. Uhu, super spašavanje, Buraz! Ali možeš li letjeti malo više? Oprosti, Chris! Nema problema. Hej, a da te bacim u centrifugu da se riješiš tog blata i ponovo poletiš? Može! Vratile su se moći Sokola. Hej, Grga! Morat ćeš se puno jače potruditi. Nećemo te pustiti da priđeš blizu onim grabljivicama. To ćemo još vidjeti. Ovo je zamka! Upali smo u nevidljivu mrežu. Gle! Tko je to upao u moju zamku? Neće ti ovo proći, Grga. Da, a Viva, Jimmy i Koki će te spriječiti. Ma da, kako da ne? A sok od naranđe je finiji sa pastom za zube. Martine, tvoj kljun! Što fali mom kljunu? Ništa, vrhunski je. O da, vrh Sokolovog kljuna je oštar. Izrezat ćemo mrežu. Dobro, džipard je pun! Grabljivice su sve udobno smještene. Sad samo moramo čekati dok Martin i Chris ne dođu i onda ćemo sve vas grabljivice vratiti u vaša prirodna staništa. Orlove harpije u Južnu Ameriku, repatog orla u Australiju, bijeloglave orlove u Sjevernu Ameriku. I... Imamo provalu! Ma to vjerojatno Chris i Martin samo ulaze kroz prozor. Ne, štitovi su probijeni kod 7. kvadranta.
Grga! Moramo skovati plan. Tu su moji tajni sastojci. Uhuhu. Uskoro će ponovo početi testiranje okusa za najukusnija krilca grabljivica. Imam te. Ovo nije grabljivica. Tako je, Grga. To su moja biserna krila. Mislim da bi ti trebao otići na malo razgledavanje. Na jedno mjesto na zemlji gdje grabljivica nema. Antarktiku. Možda ćeš razmisliti o tome kako bi svijet izgledao bez njih i početi cijeniti njihovu stvarnu vrijednost. Odvedi ga odavde, Jimmy. Sa zadovoljstvom. Grabljivice su zakon Odlični su letači. i imaju moćne kanđe Direktni su potomci dinosaura. koji dan danas lete nebom. Grabljivice su među najfascinantnijim porodicama životinja na svijetu. Nisu stvorene ni za prženje, ni za pohanje. Zaslužuju živjeti u prirodi i slobodi. Pa dobro, okupili smo ih na gomilu. I spasili od Grge. Sad je vrijeme da ih vratimo doma. Prva stanica, Južna Amerika. Poleti, Jimmy! Uhu!